Vuke kuseni ngiqonda esibani ngakhola ungasitshela uzangithola esibas ungangithola emcimbini nothi sonke isikhathi ogula ngeke umbone daily eska bonoma mpintshi izinto zatshintsha kuvuke imali ndoda ihamba itshintsha imali ngingabhayisa uyishuta amaphisi ungafela mahalo okunye kuyafihla wonke umuntu kakhanya emsebenzini elizweni ngezitha singangena emanzini usebenza nzima uzamelene nibekuzondele imali oyakhe ngakini thabese imulile bazalini umdali ngowethu noma lanini inakasonto usibane eplazini uphila kamnandi uhlale ekhazini thola lokubhola kufaka esadini uhlukana lokuhlala uzivalile eyadini 24 hours abanye tshona eklabhini engcono kararafa sikhe rabhini wawuthule sebemona usulisinga phambili umbona ngilankinga ngikule ngisile ngitshintsha khona bhebo buya ngengqondo songilinga Vuke kuseni ngiqonda esibani ngakhola ungasitshela uzangithola esibas ungangithola emcimbini nothi sonke isikhathi ogula ngeke umbone daily eska bonoma mpintshi izinto zatshintsha kuvuke imali ndoda ihamba itshintsha imali ngingabhayisa uyishuta amaphisi ungafela mahalo okunye kuyafihla okunye kuyafihla yeah okunye kuyafihla shit yeah yes shit FMS siyafana lo munye umona phansi uthanda kalubelunye funa uxaba khosa ngavuka okunye endlebeni boys funa ukuza sekuthi angikathathi ngisafuna ukholisa unato kudako sithi kuyakhohlisa vusa umsindi ikhanda lakuselichisa amagwale bale isigebe ngasekubonisa ngisuka ekabhada ngila kubusa ngitshone egangeni inkomo ngisilusa ngamangala wena uthi lokho kuyathusa ngizange ngakwenza kwaze kwakusa khula mina ngizange ngathanda umsindi emuntu angicabanga ngokubopha ufini umuntu ekujabeleni umthula ukaninda sikho kwethu lesingasibona kumlili vuke kuseni ngiqonda esibani ngakhola ungasitshela uzangithola esibas ungangithola emcimbini nothi sonke isikhathi ogula ngeke umbone daily eska bonoma mpintshi izinto zatshintsha kuvuke imali ndoda ihamba itshintsha imali ngingabhayisa uyishuta amaphisi ungafela mahalo okunye kuyafihla